Todor Gardašević, star 44 godine, kum Andrije Draškovića, likvidiran je 5. jula 2000. godine kod hotela Jugoslavija na Novom Beogradu. Dok je išao ka svom parkiranom automobilu, prišla su mu dva napadača. "Gde si? Dugo se nismo videli", rekao je jedan od mladića. Rukovali su se, a drugi mladić, koji je sve vreme ćutao, izvukao je pištolj i zapucao. 3 od 4 metka pogodila su Gardaševića. Ubice su posle zločina pobegle ka Zemunu. Budvanski biznismen, koga su zvali i Toša Snaga, bio je u mladosti sportista i jedno vreme igrao košarku u lokalnom košarkaškom klubu Mogrenu. U Beogradu je živeo 15 godina i važio je za snalažljivog čoveka. U poslovnim vodama držao je i restoran u Budvi, a vodio je i važan deo poslova svog kuma Andrije Draškovića. Bio mu je tesna ruka. Andrija Drašković je tada izjavio: "Ubili su mi kuma, koji ni mrava nije zgazio, samo zato što je bio uz mene." Todorov otac Ranko Gardašević rekao je sudijama da je čuo da se od njegovog sina traži da kaže gde je Andrija Drašković posle ubistva Arkana. To je otac čuo od prijatelja svog pokojnog sina. Ranko Gardašević veruje da mu je zato sin i ubijen. Todor je radio u kockarnici Andrijinog oca i nikada nije bio blizak sa Andrijom. Vezivale su nas kumovske veze, jer je Andrijin otac krstio mog Todora. Razočarao me Andrija, jer nije došao ni na sahranu, ni na jedan pomen, nije obišao Todorov grob. Predlažem da saslušate kao svedoka Andriju Draškovića, da on kaže da li je Todor ubijen zato što nije hteo da kaže gde je Andrija. Kod istražnog sudije saznao sam da je nalogodavac ubistva mog sina Milorad Ulemek Legija, a da je egzekutor Sretko Kalinić, dok imena saučesnika nisam zapamtio. Napomenuo bih da je egzekutor za mene obična krpetina, a da najstrožije treba kazniti nalogodavca, ispričao je tada Ranko Gardašević. I ovo ubistvo pripisano je Zemunskom klanu kao osveta za Arkanovu likvidaciju, ali to nikad nije dokazano. Todor Gardašević likvidiran je pre 21 godinu i dalje se zvanično ne znaju ni ubice, ni naručioci likvidacije Todora Gardaševića.